Satu, dua, ya. Oh, berarti hari kasih sayangnya nih, Wak. Tahu hari kasih sayang jadi. Menjai, apa ke bang demenannya? Nah, entone mungkin nih demenan ukis ngelading. Din. Wait, numpang. Din. Lah nggak senangin mending kok. Apa juga ini lemah di itu kipak kau. Nah, kengkin mending. Ding, apa sih kau kayak itu? Ah. Apa sing dengan apa? Nah lu ngamati mesin lu, hantiang lu. Apa doa? Hah? Sing tumben yoking lewat mai. Iseng ya cicipan orang mau kayak supir ini. Oh, masalah supir tuh. Mei. Ada ke dituntut pang sekedan. Itu. Jangan tadi dok. Nah. Ya. Di jalan tunggu semua ini. Nih. Di aku nya. Ya. Awak. Adi oke tumben nampak kayak apa le nih. Sing pas ngeliwat mai itu pas tepuk jadi. Ban orang cuma kayak supir loh. Adi pas ini tepuk. Supir anak iraga nyupir aja. Tapi pelindung hang dengan cicing. Sing nak orang waktu itu kini orang gedot. I mending mau megai jadi megai supir truk dong ne. Wah pelindung hang jadi. Man. Dam dong. Supir truk dam. Sing dam nih den. Yang truk nih anak itu lewat tuh. Tuh itu. Oh berarti sing satu supir dame loh. Martian dam tuh kini. Tuh. Supir truk nas kle. Oh berarti oke beli berarti nih ngotan gitu tuh. Banyak orang supir truk dam. Nas kle karena supir truk apa orang gitu. Oke, anak sing supir truk dam. Oke supir dam mesin nih yang udah gue gede ya. Coba ngayung tuh oke. Urusan tuh orang supir truk lah. Apa fungsi dam ini? Kiraga mengaji ini. Oh ngatur nih ya ini. Tahu ya ini pangseng ini anjut. Oh. Ini gitu. Berarti gedut pelih ngomong informasi nih. Ah, jauh pelih bentuk. Sekret ban orang nih. dam. Mesin nih deh, bu. Kue gede sih man. Gaji nih, Pak. Oke. Nganelang nih deh, bu. Oke. Oh berarti uli semangan sampai sanjur ini. Menjarane nya ngamarunya ngaritang jarane. Kuno sih, Pak. Cara jalan ini lah balo dah. Jadi lagi masalah jalan tuh bukan pegajian. Oh ke pegajang ini ngarit. Pegajian, aneh akampil lu satak kuang selai. Satak kuang selai gaje. Berarti 175 mau. Nah, itu bos 100. Udah sih bisa orang. 175 mau. Tahu satak kuang selai. Oh. Menulis je pegajane ding. Wah, mentu ada aku somahi keturunan rumah. Oh, somai Juma orang mengaji. Tahu. Jadi somai Juma orang mengaji. Oh, tuh coy. Dan jadi anak luar gaje. Hah? Kan hilang pise. Dan besomai gaje cuma nyan jeung isang pise. Yang raga biang darang nasi. Ini bakat pise. Kan buen ni raga benar. Biang ruku raga. Oh. Nah, apun tuan sing ada tuh iraga nyidang benyangon. Dan nak len bang play banget pise. Benar, jangan berarti ini yupain yang bersidar nasi. Bin bakat nasi dar. Gitu. Dia sila ruku, bin biang ruku. Nah, coba cepanu kene pangirit. Berarti alasan beli itu paman sing ngarit gitu. Pangman lali. Coba saya do. Menes buat megai. Kene nak lelah hati, Wak. Bayu nih. Nyupir nih. Weh, yang mesti ngarit kan deh. Aman konen ben kaper jaran kan. Tuh. Nganang tuh dah kenyal hati. Ding. Jadi mapan hari raya Valentine nanti megai si man libur. Si man melalui akunannya. Melalui kengken, Pak. Melalui nak hari raya kasih sayang ya nih. Raina nih. Sing Raina. Kasih sayang saling ngemang hadiah tuh. Oh, hadiah ulang tahun. Hadiah kasih sayang. Oke, tuh nih bengemang pes kunano kene satak uang selai. Berarti tuh kamu ongkos ngarit tuh ada ding. Oh, ngarit tuh. Ngarit nih Lena hari Valentine nih, hari kasih sayang, mang hadiah tuh. Oh, hadiah lot-lotanin tuh, Pak. Kunan dikit anak sing temen kene gitu-gitu. Sing gitu ding. Ini madan hari raya Valentine, hari raya
kasih sayang, ane ngelakunan patut ngemang bunga buket, ane ngelademenan patut ngemang boneka kayak ngemang coklat gitu. Sengaja dia lot-lotan nih. Oh, sengaja nih menggantung jadi abu kakek mesti nomor pusing tuh. Dong, itu kan memang lot-lotan untuk anak-anak. Ini lain ada dikasih sayang ada ini. Oh, sing tayen keto-ketoan. Ada. Oh, berarti hari kasih sayangnya nih, Wak. Tahu hari kasih sayang jadi. Mencai apa ke bang demenannya? Nah, entone mungkin nih demenan ukis ngelading. Sayang jadi sih lah demenan sih. Yani ukis lah demenan ding. Oh. Apa nih kuangan ukis. Oh, dot lah demenan sih, Pak. Dot paman hadiah aja nih, Cang. Bikin lah timpal jerumoyo sedang si negati. Jerumoyo tuh? Tahu. Oh. Jadi, yang cai, yang kamu cok maganap sih bang ngelak pelet, ngalajaran guyang mau pelet gitu kan? Ya, main lagi. Main lagi. Masalah sanjur ya? Ya. Ding, benjo ding. Cicok bedak kecil. Bedak oke ding, ngerti berarti oke dong. Nah, meren nih. Aku beli. Lah es lu kina. Nah. Es lu bilang. Tong lu Pak. Nah. Dewi ki beli. Nah. Ayo. Ini paling malu bilang lah. Nah. Ale sing ada, Pak. Ane muda, ane malana. Wah. Ini ding. Nih paling malu. Paling malu nih. Lah yang di desa aku 1.500 ini ding. Nih. Kau nak kanggoane punya. Nah. Pak bayar lagi, Bu. Bayar lu bayar. Sini yuk, pisi. Ah, bosan kunane nyuang pisi. sama pipi sih. Ngelapis tak kuang selai. Kayak kenang ini nih. Nih, jadi kayak kenang nih. Mau kayak kenang bu pipi sih apa? Anggap lo nanya. Ngomong ada guys. Angkat lah. Jangan lah. Unyu majero nih deh. Nih bu. Adil lain majero nih. Anak bu misi garis gitu tuh maya nih. Begitu. Bu misi tahu main beran. Bu. Bu misi. Dia gitu tuh. Nyilau main nih. Nih, ngontrak lu saya deh nih. Ngontrak bu medunungan. Nanti masa kelas tuh deh. Coba kena. Nah. Wah, lu yang percaya kan Pak Jero ini? Hah? Nak anak pelet jalan guru uyang yuk. Ini jalannya. Ini jalannya ini pelet jalan uyang. Ini ramai sakti deh. Ini ramai sakti. Ini dia kemana main ini? Mainin deh. Tahu main banyak. Ya. Pasti ngaper ya. Swastiastu Pak Jero. Swastiastu. Ding. Swastiastu Pak Jero. Aduh cuma nih. Awak di belanannya magagan. Pak Jero ini aja ya. Sirap lu saya. Wah, jauh sirap lu. Ada ya? Dok-doknya. Coba dulu. Mending keadaannya nanti. Kangwang di sini, aduh. Kangwang. Kaca ini cuma kejam kaca anu. Iya Pak Jero. Siap yang menit nih. Nah, apa ada denge tumben lewat maibin. Dan suung sada kurang jero jer lah kuno. Tiang marah saja mesti tekan oleh ngantep baru. Nyal saja baru kemabahan konang ada tamu busan beradu mesti mulai mai. Tamu mesti adu busan mai. Apa ada sebenarnya nih? Kang Wang jero pesu no. Nah, ini Pak Jero tiang kan ngelat timpal nih kuak. Boleh makalu gati sih ngeladang demenan. Kadang nah ngide solusi ya ada Pak Jero. Mapan jani hari rainan apa namanya Pak? Sing rainan. Hari kasih sayang, hari Valentine ya nih. Oh, kasih sayang Valentine. Iya aja. oh ini raka rencana ngerainin nih itu. Enjanjan itu nyidang tiang soalnya padat nih ki. Karena matua padat lah karena ngantep nih. Nah sekitar buin puana yang nyidang semenganin soalnya sanyan bena dengan ngantep. Sedang kini nih tiang nih terus ngantep din makannya aduh onen bayu nih boleh ngantep langsung ngebahan itu ben ada tamu terus tamu nih ben puanan kira-kira ada rasanya gitu. Dan ngerainin maksudnya Pak Jero maksudnya ini ke jadi kan hari raya Valentine ke hari raya kasih sayang
Ning lakunan patut ngomong coklat-coklat, ning lademenan patut ngomong coklat-coklat. Maksud yang ini kengken solusinya tiang panglademenan hari ini jani. Gitu. Nah kadang tiang ngerainin ampun nggak tiang tan ngerti soalnya. Iki tiang nak ini iki meding niku ngoraina. Orang ini ke Pak Jerung lah jaran guyang, jaran dempet niku. Oh yakin nih masalah itu tiang pun nguasain masalah. Masa nih bagus sing ladang lunangan nih? Dan niku. Mimi. Angkat dong tambah 5 nih. Ki, ceng. Adik ini tampak 5 nih penyakit ini. Ini garis tadu apa kengkel ada nih? Dan ulangi sang udah dan niku dia. Oh, coba cek tiang malu. Kuyen masalah tanpa garis 5 bagus. Bagus niku. Bagus. Ini contohnya Wak. Waktu cicenek kenang wis cing. Iku Wak bagus maka plug gitu. Maka plug jadi Pak. Berarti salah nih ngehang tuh laden tuh. Bagusnya sing dingel ada mekaplug ada di ngondo. Makanya gitu ada nih. Tapi sing mendeki kewah jodoh. Bisa kolop, bisa liu lah masalahnya. Masalah tuh tenang tuh. Ini solusinya jeruk. Tenang tuh. Nah kini nih agak dulu nih. Nyanan sekitar jam 2-an mereka nih. Jam 2 sore nih kok. Mungkin tiang paman sing nyeriap nyal saja tiang marian tuken. Bantennya apa nih Pak Jerung? Nah biasanya canang, nah kerjane. Sen. Nggih. Nah minum nak niki minum jangan minum niki. Nggih, Pak Jerung. Iya. Kabeh mulai niku. Kabur kan mulai lah. Oh nggih dah dosa. Semua Pak Jerung. Nggih semua. Kan sore niku jamane. Binga. Jam 7 nggih. Mungkin Pak Jeruk.